Ngiyanibingelela bazalwane egameni laJesu. Namhla ngidawukhuluma ngeshumayelo yethu lemfisha. Ngidawuchubeka ngikhulume namhla ngekubuyisela, restoring. Njengoba ngisho ukuthi iba imfisha, ngidawukhuluma nje ngale subject bese sesiyacetha. Sidawufunza namhla umshumayeli 5 verse 5 na 6 lapho kuthi khona kungcono ukuthi ungasende isethembiso kunekuthi usende ungabe usasifeza. Ungawuvumeli umlomo wakho ukuthi ukuholele esonweni bese ukhuluma engelozini yaNkulunkulu uthi cha loko ngikushido ngesiphosiso. Kusivetela umcondo lothi uNkulunkulu uma ngabe uthembisile uyakukhumbuta indlela thite ukuthi uyakhumbula yini ukuthi uthembise kuthi bese sowuthi wena ngenhlitiyo yakho yathi bengingakaconzi lokho. Uyakusho lo uNkulunkulu uyakufa konke lokho uyakubona konke lokho. Leli verse liyachubeka ke kuverse 6 elithi kuthi ngengani ukuthi uNkulunkulu aze athukutheliswe ngamavi akho ukuthi yonke imisebenzi yakho ibe lide kuye. uNkulunkulu akumphathi kahle ke lokho. Akumphathi kahle. Ngidawenda ama examples ukuthi ngikhetheleni kubuyisela ngingakhethi kubuyisana ngoba kunemehluko. Kubuyisana i-restitution, kubuyisela is restoring. I-restitution nayo indzaba lemnanzi kakhulu nayo kodwa namhla ngikhuluma ngekubuyisela. Sitawunaka liqiniso lithi uNkulunkulu uba ngifakazi uma sikhuluma noma sendani khona la ngingakhuluma khona ukuthi itingelozi letiba khona umuntu nakaphila nje emhlabeni lokungenanti 5. Lenye yato iyayibhala ukuthi ukhulumani, lenye yato ibhala ukuthi ucabangani, lenye yato ibhala nokuthi wendani. Khona letinye nato tenda umsebenzi wato. Kunga uNkulunkulu ingelozi yakhe. Leli verse liyangijabulisa likhuluma ngayo lengelozi lithi bese ukhuluma engelozini yaNkulunkulu uthi cha loko ngikushito ngesiphosiso. Sakhumbula ukuthi ingelozi tingema messengers aNkulunkulu. Mawukhuluma nje ithatha umlayito ukuthi uthini. So uNkulunkulu is always a witness mawenda sethembiso. Lokhu buhlungu naSathane uba ngifakazi bese sekuba ngilolo munye kumuntu. Indzaba lenkulu yetethembiso lesijwayele indzaba yemshado. Ngikhanza liverse leli ku Malaki 2 verse 14 lelithi niyabuta nithileni kungobe simakathe abe ngufakazi emkhathini wakho nemfati webusha bakho. Abe ngufakazi uNkulunkulu. Indzaba lenkulu uNkulunkulu uhlala angufakazi kulesikushoko nalesikuthembisako ungufakazi uNkulunkulu. Uma ukhuluma uNkulunkulu ungufakazi. Now kuneliverse futhi leli kushoko lo Genesis 31 verse 50 naye uyakufakazela lokho uthi nawuphatha naba abantu lababili labafakazi bayathembisana. Nawuphatha kabi lamadvodzakade noma sowuthatha labanye bafati ngaphandle kwawo noma ungabonwa ngumuntu kodwa ubokhumbula ukuthi uNkulunkulu ungufakazi emkhathini wethu sobabili. Asikhulumi nje wangale magama nje sifade nje amagama sithembise ukuze ukuthi siphume enkingeni. Lokho ngumkhuba walabanye ukuthi nangi lo muntu uyangicasula ngivele nje ngimtshele ngimyenge ngizokhululeka. Ungifakazi uNkulunkulu kuloko angeke uphunyule malula because uNkulunkulu ungifakazi. uNkulunkulu akuhlali inkohliso elwimini lwakhe akakuvumeli lokuphi. Now ngitakwenda tibonelo njoba ngishito wathi lo munye umfundisi ashumayela wakhothana liverse lesi Deuteronomy 19 verse 15. Leli verse lisitshela ukuthi ifakazi nakamunye akukenele ukuthi umvalahlwe licala. Ulona kukhuluma ngeTrinity lo mfundisi lo. Wathi iTrinity iya exista because ingufakazi uma sowulahlwa licala ekwehluleleni. More than one witnesses. Ungufakazi ukuthi vele awukwendanga lokho noma vele lesono usendile. Uthi ke lo verse 15 bufakazi bethu. Uthi ke lo verse 15 bufakazi bemuntu munye abukekenele ukuthi kungaze kulahlwe ngabo umbe kwaqala. Indzaba kufanele ibe nabofakazi lababili noma labathathu. NaSathane ungufakazi. Ungifakazi Sathane uma ngabe uwente isithembiso wanga
sifeze. Now ngibuyela ke manje tibonelweni lesiya sithathe malula. Mhlambe kuyasida lokuthi singacomplicate, singayicabangi lenzaba i-complicated. Uyathi ukuthi abantu abethu siyabethembisa ukuthi ngidakuthengela lokuthide, ngidakwendela lokuthide. Lula nje singanaki. Nkulunkulu ungifakazi ukuthi uthide lo mfana udamthengela into thide. Awukayifezi namhla lokho. Soze una 11 years, soze una 30 years, soze uthatha umfati wamthembisa lokuthide. Li record la Nkulunkulu solo liyaphenda. Kuyendeka unikede umsebenzi umphathi emsebenzini uthi mphathi ngidakwentela ngidakusendela lingakashoni namuhla ngidakusendela. Kani uyaphunyula wena ulula nje ukuthi uphunyule embi kwemphathi lishone ilanga. Mhlambe umelele omunye umuntu akunikede information before you submit. Lokungenani funza ukukhuluma emagama langeke aze akuphocelele, angeke aze akubophe. Langeke aze akubeke licala phambi kwaNkulunkulu. Thani ngidakusendela. Uma sengicedzile ngidawuphangisa ngidawenda konke losebandleni ngicethe. Noma ngidathi ngathola information ngikusendele ngidamhambela anginike. Uma kunganaka nganginika masinyane ngidakusendela namuhla. Ukuze kuthi ungalahlwa licala phambi kwaNkulunkulu. Buyisela. Now kuyendeka uboleke licilongo lemuntu mhlawumbe uyohlabela. Yathi anginalo licilongo kana ngisakhona ukujika esitolo. Ase ngihambe ngiyo angiboleke la kumkami. Angiboleke la kumfana wami. Thathe licilongo uhambe nalo lihlale selihlala kuwa akasalithola awulibuyiseli. Kuyendeka hawu nangibani maye ngiyamkoleta mkami ngicela unginikede 200 rand ngidakunika masuke ekhaya noma ngidakunika nje. Solo wayithatha leyo mali awuyibuyiselanga. Nkulunkulu ungifakazi ukuthi wethembisa ukuthi udayibuyisela imali yemkakho solo awuyibuyiselanga. Buyisela mzalwane. Injalo isubject yethu namhlanje. Uma ngabe awusakhona ukubuyisela dithobe ubese uyamshayela lo muntu noma uyambona lo muntu umtshele ukuthi hey mfowethu kwakunje savumelana ukuthi nekuthi angisakhona izathu nathi ngicela siyikhohlo lenzaba noma ngicela ungibekedelele. Phela livi la Nkulunkulu kufuna silende bazalwane. Uma ngabe silifunza nje kufuna silende. So how do we correct this mistake? Ngawusuggesta ngile ngikwendile mina kwangisebenzela. Ngiyakhohlwa njengoba bonke abantu bakhohlwa. Ngathi nangifunza lenzaba yekubuyisela. Nkulunkulu angambulela ngalenzaba yekubuyisela. Ngathandaza ngathi Nkosi ngiyacela ungikhumbuze konke lekufanele ngikubuyisele including the restitution. Ngathi Nkulunkulu ngicela ungikhumbuze konke. Ngathatha licingo lwami ngabhala kuko lokho lengakubhala lokunye kwakho. Ngabhala ukuthi kufanele ngiyocedzela kulobola. Sengihlale nemkami iminyaka lengu-15. Nkulunkulu wangikhumbuza ukuthi ngashiya tingoma tekulobola ngicedzanga. Kufanele ngiyocedzela. Kunene. Ilist yami i-over 50 yetintfo lekufanele ngilungise. So le list lena ngiyabona seyina 2 years. So long ngiyathika nje done, ngiyathika nje done. Kwangibida ukuthi kunema DVDs abelandlini. Ngawabisela kubanikati. Tintfo leti beti lakhaya tingasito tami ngoba kufanele ngibuyisele Nkulunkulu ukuthi angibuyisele ngaboleka. Angizange ngiphiwa le tintfo ngatiboleka. So kumqokwa bazalwane ukuthi sili action elive la Nkulunkulu. Ngiyasuggesta ukuthi nawe wende njalo uthandaze Nkulunkulu akukhumbuze. Kuyawuba buhlungu ngiyasibona lesikhathi lapho khona umuntu asahlulelwa kuthiwa wathembisa wena ukuthi udawubisela umetshiso lo wawubolekile. Azange bakupha bakuboleka. Uthi wena ungakhohlwa. Sekude lo ngakwenda lapho judgment has been set. So thandaza Nkulunkulu akubuyisele konke. Nami mangabe kukhona umuntu lo wadika ukuthi nami kukhona kwakhe lokungakimi ngicela angikhumbuze.
asibiseleni bazalwane. Ngiyakhuthata namhla, thatha nje ilist ubhale uNkulunkulu akuphi impilo, akuphi ingqondo, ukhumbule izinto lokufanele udibuyisele. Ngicela ke sithandaze. Nkulunkulu ongcwele egameni laJesu, nang lo mbukeli Nkosi mside akhumbule tonke izinto lokufanele adibuyisele, ngoba njoba live lakho lisho awuthanzi ngabantu abathatha bangakabuyiseli. Lithi live lakho ungavumele emava akho ukuthi akucabanise naNkulunkulu. Mside Nkosi umkhumbude egameni laJesu. Amen. Khumbula ke mlaleli intishumayelo noma ke i-resource yethu holinessadvocate.com sita kulokunye mhlambe lesingakakhulumi ngako namuhla. Inama-articles lamahle kakhulu. Ngiyacela ukuthi ulike le video yami uphinde futhi uyisharishe. Nkulunkulu akubusise. Amen.